Princeza Diana ovih dana bi napunila 61 godinu da nije poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 31. avgusta 1997. godine. A sada glavna tema u svim britanskim medijima je princezin testament. Iako je bila jako mlada kada je poginula, Diana je ipak napisala testament pre toga. Takav je inače običaj u aristokratskim porodicama iz kakve je ona bila, a ujedno i kao supruga naslednika britanskog trona, princa Charlesa. O toj ostavštini njenoj pišu britanski mediji i sad analiziraju šta je i kome tragično preminula princeza Diana ostavila nakon smrti. Princeza je bila jako darežljiva u svom testamentu. Želela je da bude sigurna da će oba njena sina da budu finansijski zbrinuta nakon njene smrti, ali je novac dala i svojim kumovima, omiljenim zaposlenima i u humanitarne svrhe. U trenutku smrti ostavština bivše princeze od Velsa bila je procenjena na više od 21 milion dolara. Novac je stigao od njene nagodbe u razvodu s princom Charlesom, ali i od deonica, znači nakita, gotovine, ličnih predmeta iz porodičnog doma u Kensingtonskoj palati. Iako su porezi za nasledstvo odgrizli veliki komad tog bogatstva, smatra se da je nakon svih troškova ostalo više od 13 miliona funti za njene naslednike. Dianin butler, Paul Burrell, osoba od poverenja, dobio je 50.000 funti. Brojni kumčići vredne predmete su dobili od Diane, poput slika i porcelana, a dobrotvorna udruženja s kojima ona sarađivala su dobila takođe više od 100.000 funti. Deo njene odeće i njenog nakita određen je za prodaju u humanitarne svrhe, a deo se čuva. Ona je takođe humanitarnim udruženjima koje je odredila dopustila da u komercijalne svrhe koriste njeno ime i tantijeme koji su povezani sa njom. A sve što je drugo ostalo, po nekim procenama, to je oko 8,5 miliona funti, bilo je namenjeno prinčevima Harryu i Williamu, njenim sinovima. Tokom godina, kroz pametna ulaganja, bogatstvo je naraslo opet na 20 miliona funti i deo tog novca prinčevi su dobili nakon 25. godine života, a deo nakon 30. rođendana. Pošto verovatno svi znate da je princ Harry otišao iz kraljevske porodice sa Meghan Markle, svi su se pitali od čega će on sada živi. Pa on je u famoznom intervjuu koji su on i njegova supruga Meghan dali Oprah Winfrey rekao da su, nakon što su prestali da obavljaju dužnosti za kraljevsku porodicu i nakon što su se preselili u Ameriku, živeli od majčinog novca ili tog Dianinog novca iz testamenta. On je rekao kako ga je otac prestao finansirati i da je morao prosto da uzme iz tog njegovog fonda, to jest majčinog, da bi mogao da preživi. On kaže, imali smo ono što mi je mama ostavila, bez toga ne bih mogao ovo da napravim. Kao da je videla šta će se dogoditi i bila je sa nama svo ovo vreme, zaključuje princ Harry. S druge strane, ne zna se da li je princ William uopšte koristio taj novac, ali se pretpostavlja da ga nije pipao, možda ga je ostavio deci, pošto njega finansira vjerojatno ćale, princ Charles i kraljica Elizabeta, pošto on sve poštuje sva pravila i sve kod njega po PS-u. A jadan Harry mora se snalazi. Pa, vidjet ćemo. Valjda će Harry uspeti sad s tim Netflixom što je potpisao ugovor, pa će moći nekako da zaradi i on svoj novac. Šta vi mislite o tome što je Diana bila toliko divna jedna žena da je ostavila i svojim zaposlenima čak novac u testamentu? Predivno. I naravno humanitarne svrhe. Pišite mi u komentarima vaše mišljenja na ovu temu i naravno subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.